llegar a la pelota, aunque demasiado escolado. Cristiano Ronaldo fue al solo Marcelo. Se va Cristiano, que mete el centro. I wouldn't bet on him not scoring another one. Oh, look at that from Ronaldo. Oh, we saw a slight gap between keeper and near post. Oh, how about that? A back. Ahí a Sergio Ramos. Cambio. Uy, lo que ha hecho Cristiano, el control de Espuela. Perfect pass to Marcelo. They're showboating now, Real Madrid. Great ball from Ozil, perfect little pack flick. Oh, Timmy, that's one of those that could have gone anywhere. And for me, it made that look easy though. La apertura para Cristiano Ronaldo, quiere superar a Damián. ¡Uy, lo que ha hecho Cristiano! De taco para Marcelo, por el centro Marcelo, puede llegar Cristiano Ronaldo sobre la línea de fondo. Cristiano, la que le acaba de hacer con caño a David López. Esta jugada que no ha acabado en nada.